Ikaw kakaroon at cukup sipimmu signamu
Katatakot, kakaroon. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask patse lulwalong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungob isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyat-yat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, putal nandeng hanggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik ding kaya kayong contact tracing form.
Ekatatakot, Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, ampon ing anak, ampon ing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligayan ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalananga, iyanasa. Kilagyo ning igpa, ampon ning anak, ampon ning banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamang contact tracing forms, inkompleto ang pang-updated a detalye, den kaya katamang set number pakapaskil king lalam da rin kaya katamang luklukan, nakalpong salamat. Maya payabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos, kaniting Santa Misa, pasalamat lapuding makatuki, para king kapasalamatan dapudi Reverend Father Mark Christopher M. De Leon for 2nd year sacerdotal anniversary. William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Chito and Tec Ocampo and family, Marvin and Mai Banting and family, Apong Bising Pinlac and family,
Waldorf and Rosal family, Florentina Alves, Adier David, Zenaida David, Christopher and Rowena Young, wedding anniversary, Rainay Ausa, Yuan Ausa, AC Vasily, Alicia Angeles, Annalyn Teja, Amancia Ariola, Jennifer Quizon family, Ragundias family, Erlinda Canco, Josen Canco, Roland Joseph Canco, Jenny Tadeo Canco, Joseph and Gay Pangilinan and family, Hermel and Joan Gulapa and family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margo Calara. Para Kingaldo anibersaryo ni Karelang Kebaitan, Di Patrick Young, Alfonso Cu, Denin Kalubad, Juanina o Juanina Angelica Galang, Joshua Remzen Sese, Vanessa Sanchez. Para king pisikal ang pang spiritual na pasalamat ng apong pyo and imang auring between and family. Para king kapaldanan kakakatawan ang pang spiritual ng Carlos Galvan, Ansi Javier, Arnel Pinlac, Rossini David. Para king kayadwanan dat pamanantabi ng Banal Espiritu, karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin. Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family. Governor Dennis and Yoli Pineda and family. Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family. Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Olivia and Jennifer Balatbat and families. Arnold and Fel Vitug and family. Henry and Dr. Gemma Lingueco and family. DP and John Abroad, Francia Manyalak, Ocampo and Aguilera family. Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Lenny Ortega, Mr. and Mrs. Brian Demata, Ding, Aida, Matthew, Marcelo, Bernadette Biag, Valerie Rangel and family, William Rangel, Rolando Rangel III, Willie Ando and family, Stephanie Ando, Michelle Rangel, Christina Reum, Lorna Suarez and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Sister Agnes Goyena OCD, Dr. Annabel Yoswico, Herminia Reyes, Jonel Lingat, Ashley Maria Kalingo Boyle, Emmanuel Buan, Arnel Buan, Edgardo Santos, Araceli Marimla, Oliver Adrada and family, Leonard Gregory Alvarez, Amado Cruz, Gildo Manalo, Maria Angelina Culala, Carlos Culala Jr., Lisa De La Rosa, Dr. Maria Isidra Masa. Ganakantala naman din kaluguran tamang mayango na biye, lalong-lalo na rin Bishop Oscar Cruz, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Adon Santos, Monsignor Francisco Lansang, Monsignor Rustico Cuevas, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Father Herwin Bulaon, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Teresita Wilkerson, Johnny Uy, Aurora Nepomuceno Valdez, Ricardo Tan, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco Di Choco, Natividad Di Choco, Josefina Di Choco Tolentino, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bon Keng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona Corazon, Zenaida, Vicky Manalili, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Manuel Meneses, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Lourdes Meneses, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Jeremias Mendoza, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Felipe Juan Jr., Eloy Antonio, Buenaventura Cruz, Misael Presas, Teresita Camaya, Teresita Poncelan, Fernanda Camaya, Manolito Gueco,
Carlito Mendoza, soul nearest the gates of heaven, Ku Tesi, Ku Chaksim, Baby Estrella Ku, Francis Anthony New Fortaleza, Serafin Mateo Young, Yu Socho, Purificacion Sukayan, Willie Yu, Josefina Cruz, Sia Libeng, Librado Sikat, Heraclio Kayanan, Milan Magtoto, Rafael Miranda, Isabel Luciano, Jaime Rodolfo, Luciano Biag III, Julieta Aizon, Alejandro Aizon, Rafael Miranda, Isabel Luciano, Jaime Rodolfo, Abelardo Salunga, Jose Garcia, Chadora Garcia, Ernesto Halili, Josefa Halili, Rene Madriaga, Woodrow Sagadraca, Mark Rangel, Arturo Suarez, Domiciano Suarez, Carlos Culala, Alejandro Resurrección, Juanito Resurrección, Romeo Manalaysay, Rolando Manalaysay, Rebecca Buganan, Attorney Jose Feliciano, Ponciano Feliciano, Attorney Angelina Paras, Martin Katakutan, Leonila David, Maldang Caladwa, Simeon Aguilar, Isidra Aguilar, Carlito Aguilar, Rosvi Eugenia Henson, Carmelo Lazatin, Luis Gabriel Luigi Narciso, Marian Nang, Jesus Japson, Lorenzo Cape or Cape, Rosita Cape, Cape, Ryan Paul Anton, Manuel Pasaylo, Anesita Sanchez, Ramon Morada III, Amado Airo Nulod, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Bienvenido de la Cruz, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan kim pakalulo ning Ginoo.
mo. Sigalan intuming angin eka Isko Alfred Reyes. Ilagyaning pam paninganak ang paning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal na Espiritu manatili kakayangan. At kaya ka antimoren. Pakamalang kong kapatid, nung makananong Jesus, kingaldoning Sabat, ti kinoring mumuna ng alagad king sinagoga, at karin po may naralya, at may kirandam laring kayang alagad. Itamong ini Aldo Domingo, dela nakatamo ng ginuking pisamban, bata mong makirandam, karing kayang banal ayamano. Dingamano na ng Diyos, maging giya tala king kakatamong pangmibiyabiye. Dingamano na ng Diyos, babielang biye alananga karing makirandam at tutupad kareti. Para karing penandit, tamo po may katupad karing kayang amano, sisyan tamo iti, manyawad tamong kapatawaran king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginoong Jesus,
magsalita ka karing puso mi, at bustan mong itimawan na kami ning kekang amano, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Heso Kristo, bustan mong ding kekang amano, mitatakla karing puso mi, at pagkaluban da keng tetagan. Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, bustan mong ingke kang amano, tagkilan na kami, banlalo keng sumulong king pamakiwangis keka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupaying tuto pakalulwa na katamo, at king pang patawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa, king bie alananggam. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O lubos malugod at tapat na Diyos, king anak mong Yesu Kristo, pepakit mo ke kami, ing kabalduganing pamaging ganapatawo, at pepabustan ming idala na karing sablang tatanggap kaya, ing pamipakayap ning kapatawaran at biye, bustan mong takila na kami kin magligtas ng gama, isalita kaya kami papagbaywa na kami ning kaya kangamano, bangawa na kayang ganap at malaya, kaya bena alabanan min sablang dewakan, at asuywan da ka o mabiyaming Diyos at ding taong pigkatiwala mo kaya kami, itiadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga.
pamamasang ibat king libro ning Deuteronomio. I Moises midsalitaya karing tao nga na ingginong ke kayong Diyos paltoyang propetang kalupa ko. Manibat ya mismo ke kayo, ya ing pakiramdaman nyo, inyang makatipon kayo, karin king bundok ning Horeb, pekisabi yo, king eyo ne sanab dandaman, magsalitang pasibayo, ingginong ke kayong Diyos, o akit pa, ing milalablab ng api. Uling tatakot kayong mate. Inya nga nakanako ning Ginoo. Usto ing sinabi ra, mitalakad kong propetang kalupa mo, ang manibatan mismo, karin kalahira. Ibili ko karing labi na, ring amano ko, at ipayabot na, karing tao, itang sablang iutos ko. Magsalitaya king lagyo ko, at parusan ke, ing ninumang makiramdam kaya. Dapot Mateya ing ninumang propetang eko inutusan, magsalita king lagyo ko, o ing magsalita king lagyuda, ring aliwang tutunggendang Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nung ngeni damdaman nyo ingke ang siwala, eko sa magmasyas sa puso. Nung ngeni damdaman niyo ingkayang siwala, eko sa magmasyas a puso. Meko keni magkantata mo king Ginoo, puryentaya in Diyos ang magsalita kaya katamo, lumapit tamo kaya kambiyaning kapasalamatan, masiyata mong medalit kapuryan. Nung ngeni damdaman niyo ingkayang siwala, eko sa magmasyas sa puso. Meko keni, duko tamo at sambantaya, tara, siklod tamo, king arapaning Ginoo. Ya, ingli na lang kaya katamo, ya, ing kaya katamon Diyos, itamo ing balen at kayang pagmasabalan, kawan tawaring kayang ingatan. Kung nung ngeni damdaman niyo ingkayang siwala, eko sa magmasyas a puso. Pakiramdam yung ngeni ing kayang sasabihan, eko sa magmasya sa puso, eyo sa pagyapusan ing gewara ding pipumpunan nyo karin meriba, inyang atsula king disyerto ning masa, karin inumandakot pinyubukan, lipat ning karelanan tengalan, ing depatan kong mayap para karelangan. Nung ngeni damdaman niyo ingkayang siwala, eko sa magmasyas a puso. Pamamasing iba't kimumuna ng sulat ng Apostol Pablo, Karentao, Korinto. Buriko, ingala na kayo sanang problema. Ing etalasawang maging malingap ya, king obra na ning Ginoo. Uling pagnasan na, ing pamatula ni ing Ginoo. Dapat
intalasawang lalaki, maging malingap ya, karembage, ketiking yato, uling pagnasaneng, pamatulan in kayang asawa. Inya, enabalo ing arapano. Ing babaeng etalasawa o birhen, bukod ng papansinan ng obra na ng Ginoo, ulimburina ing mitagulali yakin Diyos, ing katawan na at espiritu. Dapat papansinan na lang ng talasawang babae, rimbagay ketiking yato, ulimburineng pamatulan ing kayang asawa. Sasabihan ko iti king ikakayap yu, eko pagnasan ing sabatan ko ing matulid yu. Nune, pagnasan ko imdaptan yu sa ing usto at karampatan at ibiyeyo lubos ning kaya kayong sarili, king kasuywan king Ginoo, alang pasubali. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing balen ang makalugmok king karalumduman, manakit yang maragula sala, karingat yu king lilong ning kamatayan, ing metong asulo sunlagyaw. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayo. At keka antimuren. Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Jesus, ating kayang alagad, mintala Capernaum. At kabukasan aldo Sabat, linubya Jesus king sinagoga at tinuruya kaya karin. Pigmulalandering tao, uling king pamanuruna, karela, tinuruyang mipnong kayupayan, ere kalupa ring eskriba. Kabudabud linubya ing king sinagoga ing metong alalaking alipnaning marok ay espiritu. Kukulisakya nga na nanong pakilamuke kami Jesus ning Nazaret. Minta kaketi ba mo kaming lipulan? Balo nung nino ika ing banal amenibatan king Diyos. Dapot sebiyanan ng Jesus, ing marokay espiritu nga tahimik ka, luwal ka kaya. Pepagalgalanin ing marwak ay espiritu ing tao, at kukulisak yang linwal kaya. Mga pamulalala ring sabla, inya ngarang mipapangutang, nano iti, nginita pa dimdam yan,
agyo na lang utusan pati na ring marawak ay espiritu at mamintula na naman kayo. At mabilis may kalat king mabilog a Galilea ing balita tungkol kang Jesus. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayak ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Good morning po kaya kayungan. Upugayang pala mo na naman mayap ayabak ding makiabe mag-participate, makiyagom kaniting Santa Misa through online streaming. Dakal po salamat agyang pang marimla manyamaning matudtud ali po oneng ginising na koning Ginoo. Manyaman po yung matudtud marimla pamisan-misan mo yung dibla pero para kanako mas manyaman ing sisimba. Amen. Mas manyaman ing makirandam kingamano na ning Diyos. Halos may gitsa mo pong metong oras ini. Yan dakal po salamat. Diri na niyang ulaga ing kakatamong kasalpantayanan. Diri na niyang ulaga ing Ginoo ing Santa Misa. Ating Diyos, ablasan na kayo. Kalupa na po king Ebanghelyo ngeni. Dapat ba yung Ebanghelyo, tamo po mama ko, king sinabi na ning Ginoo. Inyang dening pengari linapido kang Yesus ding karelang anak at dingalagad na penyabyanan dala, papalakwan dala rening magdala karing anak. At nano pong sinabi ng Yesus karing alagad na, mimuaya nga na, eyula babawalan, ding anak lumapit kanako, uling para karing antikareti, ing pamag-ari na ning Diyos. Pamag-ari na ning Diyos. The kingdom of God, kailangan po makapakiabeta mo king kayang kayarian. At inyang mila ba sa Domingo, na nung sinabi na ning Ginoo, menaralya, dinatang na ing mituldong panahon nga na ning Ginoo, malapit ding kayarianan ning Diyos. Panaral ning kayarianan ning Diyos, nano po yung kayarianan ning Diyos? Ing kayarianan ning Diyos, yapin, nung nukarin niya mag-ari ing Diyos. Nung nukarin matutupad, magagawa ing kayang kaburian. Where God rules, where God reigns, where God's will is being obeyed and followed, nung nukarin niya magaganap, tutukyan ing kayang kaburian. O ini po yung importante. Makanano tamong makapakiyabi king kayang kayarian, ing tutukin ang sinabi yapin, sisyan nyo lat painggulutan, dingke kayong kasalanan, at maniwala kayo king mayap abalita adaralako. Repent. Metanoia king Griego. Nano po yung repentance? It is to turn away from sin and turn towards God. Gulutan mo yung kang kasalanan at marap na ka king Diyos, bata mong makapakiyabi king kayang kayarian. Kay ba na punita inawos no ring mumuna ng diling alagad. Come, follow me, and I will make you fishers of men. Magliligo la po rening minuna ng inawos apat alagad. And they left everything. Kasanting na po. They left everything.
They left their nets. They left their boats. They left their work. They left their families and followed Jesus. Nano pong buri ng sabyan nito? Ngako kaya kayo niyang summarize kaya over and above for a person of faith in peka importanting dili king bieta mo iyapining Diyos. The most important call is the call of God, the call to follow Jesus, the call to discipleship. Kailangan putukyan tayo, na ako po kaya kayo, in problema tamo'y tamong Katoliko, it is not membership, it is discipleship to follow Jesus. O ini po yung problema tamo, di takla mo talagang tutuki kang Jesus. The most important call is the call to discipleship, and discipleship is over and above any occupation and preoccupation that are symbolized by their nets and their boats. O ito po yung obra na likwan din karelang obra. Nya pamisan-misan po lalakpan yung obrayo for the sake of Jesus, for the sake of the kingdom of God. Nano pa pong sinabi ko kaya kayo that discipleship is over and above any family relationship. Likwande is Zebedee, impengari ng lalaki, at tinukila kang Jesus. Tinukila rin ang minuna ng diling alagad na ano pong buri ng sabyanita. We belong, makirandam kayo po kayong pengari, kayong talasawa. Kasi rin ang minuna ng diling inaus, talasawa lay. They left everything na ano pong buri ng sabyan that you belong to Jesus more than you belong to your families. Nyalikwan dalay. And your families belong to Jesus more than yourselves. Ikwa tayo po. Importante yung pamanuki king kakatamong Ginoo. You belong to Jesus. You parents, you who are married, you belong to Jesus more than you belong to your families. Uling likwan ng aning gana-gana. And your families belong to Jesus more than they belong to you. Paneya pong munguna Jesus, King Biatang. Nyapin nga na Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given unto you. Sibukan ninyo na po ita. Lakwan mo nga ninyo gana-gana. Uling nga kupit po kaya kayo, potang lalakwan taming gana-gana, ning misan lakwan mo yung pamilya mo, lakwan mo yung pibandyan mo, mag-practice ta na. Uling misan aldo, makuotam, lakwan tamungan, inga gana-gana. Mag-practice na po. At anyang tikyan di Jesus, na anong kiwara, Jesus ngeni, king ebanghelyo po isunduke. Tikinong Jesus, dening inaus na, come, follow me, and I will make you fishers of men. Kabukasan, aldo sabat. Ing aldo sabat, Sabado po, o itong karerang aldo pa inawa kanita, Sabado.
O nengeni Domingo. Bakit po Domingo magpainawat mo at simbata mo? Ulinging Domingo, aldone ning Ginoo. Bakit aldone ning Ginoo yung Domingo? Uling sinubli ang mebye, aldo, Domingo. At ding minunang Kristiyanos, mititipon lang ng aldo Domingo, pakiramdaman ding amano ng Diyos at mamiraso lang tinabi. Nyay mo po ngayon isusundutan mo, anting Kristiyano, anting talatukin ng Kristo. Delano pong Yesus king sinagoga. Nanong gagawan da king sinagoga? Bala mo po chapel larenin o kaya bale. Karin lapang bale kanito. Mabasaya in amano na ng Diyos. Kini mababasaya in amano na ng Diyos. At Jesus, iya po'y mig-explika. Iya po'y menaral. Potang mababasayang amano na ng Diyos. Antiya mo waring makipagsalita kaya katang Jesus. Nya makirandam tamo po. Tamong mamalagwa. Nya pagsadyan tamo yung kaya katamong pamanyimbo. Deng misan pagmasdan ta kayo. Ating tuko-tuko. Siguro ay tindiyan ini nga ako tuko-tuko ya tatanguya. Ali pala may tutunduya. Anya pindinan niya pong mag-prepare kayo. Mag-prepare. Karen pong aliwa, neng misan muntala keng birthday, muntala keng kasalan, napon po. Ating kasal keni, ing kasal alas 3. O neng atsuke ka nga po, alas 2 at inoreng bisita. O pati tamo ng misan, 6:30 misa, datang tamo 6:40. Datang tamo keng oras. Ano po? Mag-prepare tamo, makirandam kang masalese. Nyapi ni Jesus, menaralyo. Baloy po nung nanong sinabi na ring tao, nga na kini, pigmulalan dering tao. Uling king pamanuruna karela, tinuruyang mipnong kayo payan, ere kalupa ring eskriba. Nano pong burin ang sabyanita, He taught them with authority. He spoke with authority. Nano pong burin ang sabyanita, yung midinan kayo pa yan. Jesus, ya ing anak na ning Diyos. Anak na ning Diyos igpa at tinubod na kaya katanga mo. Nano pong sinabi na niyang may binyag Jesus, nga naning meto nga siwala, iapin po yung Diyos igpa, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. At kaibat, nung puntalantaya in Luke chapter 9 verse 35, inyang transfiguration ng Jesus, meron damiyang pasibayo in Diyos igpa, nga na, this is my beloved Son, my chosen one, listen to Him. Makirandam tamo kayo, po tapong mababasa yung amano ng Diyos, yaing makipagsalita kaya katamo, makirandam tamong masalese kayo. Bakit po? Yapin yung first reading. Pekirandaman niya po yung first reading. Inginom kaya kayong Diyos, paltoyang propetang kalupaku, manibat siya mismo kaya kayo, yaing pakirandaman nyo. Pakirandaman tayo, Jesus. Kay ba't nga na po, magsalita yaking lagyo ko, at parusan ke, ing ninuman makirandam. Pekagulisak ko na bayo pong damdaman. Parusan ke, ing makirandam.
Nya etama tudtud. Ako po tudturan nyo ko, pero Kristo, tayo tutudturan. Makirandam tamong masalese. Ulitang kepo, parusan ke, ing ninuman, makirandam kayo. O si map dining minuna ng apat ay lagad, may kirandam lang kang Yesus, at tinukila kayo. Baloy po bakit ni parusan niya nga makirandam? Uling sisimba kaya ka makirandam, ala ka nga, balo. Alimbawa, sinabi na, kamana ko, nedimdam uling matutudya, may nakuya, may rakapya, may parusan niya. Ustong ka makirandam, may parusan ka. Yes, tong sisimbata mo, kailangan makirandam tamo. Ding amano na ning Diyos, babyelang die alananga. He spoke, He taught them with authority because Jesus is the Son of God who was sent by the Father to preach the kingdom of God. Bangkanita po, lalo tayo pang akit, malino. Jesus po tang magsalita yan. Nasasabihan, in the name of God the Father, deng manaral ngara, thus says the Lord. Jesus, pumakanyan magsalita. Sabihan na, king ebanghelyong binasa kong ini, nga naking maro ka espiritu, tahimik ka, luwal ka kayo. Na sinabing king lagyunan ng Joseph pa, tahimik ka, luwal ka. Daretsa na pong sinabi, tahimik ka, luwal ka, alayang aluwang sasabihan na lagyo, noneya mismo, tahimik ka. That is the authority of Jesus. Napun po king ebanghelyo, karetang sinimba, nga naking masika na angin bagyo, uli nga tsulakeng dagat-dagatan, masikaning angin, na nung sinabi ng Jesus, quiet, be still, nga naking angin na masikan, may nahimik, o itay mo pa yan ng Jesus. Nano pa po, o hindi kayang divine authority. Divine authority. Matthew chapter 28, verse 18 nga na, all authority in heaven and on earth is given to me by my Father in heaven. Matthew chapter 28, verse 18. O ito po yung upaya ng Jesus. Kayo pa yan. Aliwayang ing upaya, power, ampong authority. All authority was given to me in heaven and on earth by my Father. Nano pa pong buri ng sabihan ning kayang kayo pa yan, magsalita yaking mipnong kayo pa yan. Ini po pakapakirandaman tayo, uling alwa mo Jesus ay nating kayo pa yan, mekad kayo, ating kayo na naman kayo pa yan. Nano pong buri ng sabihan ning migsalita ya, tinuruya, menaralya, king mipnong kayo pa yan. O ini po, His human authority. There is a correlation between His words and His deeds. Po mi kakawani ing kayang amano, ampo ing kayang dapat. Dengalwa, sabyande, pero edegawan. At nakala pong makanyan. Salita nung salita, kay batira manggawan. Pero Jesus, at inyang kaugnayan, correlation between His words and His deeds, actions. His words are matched with His actions. Ano po? Halimbawa, ngayon kayang asawa yun, love, kaluguran da ka, potang kahit tampalingan niya, pumakanyan magmatch ing amano po pang dapat. He walk
his talk. Ngarapin po, he practices what he preaches. Halimbawa nga naning tatang, anak nga nakinganak ng bayin tao, kamaglasing ne, pero itata na lasing guya. You have no authority to say that. Anak, kamaglasing ne, pero altoldo malasing e itatang. Alakang kayo pa yan. Magmatch in kekang sasabihan. Ang popa in kekang gagawon. What he believes, he teaches. What he teaches, he practices. Jesus is a witness to what he teaches. Jesus is the proof of his own words. Nyais nung magsalita ka, ing sasabihan may magagawan. Nino yan, ngarang agad. Bala mo mo nino yung magsalita ngayon. Ela po makirandam. Inyay Jesus, sinabi na ring tao, may naralya king mepnong kayo pa yan, ulinging sasabihan na gagawan. O ini po yung kayarihan ng Diyos. Makirandam ka king kayang amano at kaibat mong mekirandam, i-practice mo. Practice mo. Kaya ni pong sinabi na manahimik ka nga na keng demonyo. Kabang manaral Jesus, dinatangya po yung taong alip ng ring demonyo. Kayo po, alimbawa ngayon kasalukuyan, ating linob keni, alip na nening demonyo, manirik ya mata, kaibat bubulayas buk, mintay keng libutad, nano pong gawan nyo? Kung mamulay hanggang mekad mamulay maguluta keni. Pero Jesus, makanyan. Di nalakad siya. Memulay. Balo ko nung ninuwi ka nga na ning demonyo. Ika ing banal na ning Diyos. You are the Holy One of God. Ing demonyo, papakilala ni Jesus. Ika ing banal ning Diyos. Na nung sinabi ng Jesus, tahimik ka. Ing demonyo, alayo pong lugal ken kayarihan na ning Diyos. Ing demonyo, alayang lugal ken kayarihan na ning Diyos, inyapin pe palakwani. Tahimik ka, luwal ka kayo. Maya pa ning demonyo kakilala ni Jesus Pero alwaing demonyo ing dapat magpakilala kang Jesus. Itamo po yung magpakilala kang Jesus. Potang atyo kaking kayarihan ng Diyos, itamo. Detang atyo king kayarihan ilang magpakilala kang Jesus. Aliwang demonyo, inyapin sinabi na, tahimik ka, luwal ka kayo, at mekoya. Di nga tsuking kayarihan ng Diyos, ilang dapat papakilala kang Jesus. Aliwaya po yung demonyo. Itamong ini, ing pakilala kang Jesus. King kapamilatan na ning amano, ang popang dapat. Mo po king salita. Neng misa neta makapagsalita tungkol kang Jesus, bakit tamo king dapat? Action speaks louder than words. O ini po, niya nga na, by the grace of God, such authority can be given to anyone. There is no specific degree or education. Basta king mayap ing sasabihan mo, kay ba't nanita, pakit mo muna naman
king dapat. Ken tutuking Domingo po, isundo tayong kakatamong pamagaral. Kay badaking sinagoga, linwala. Kay ba naning misa, lumwaltam. No karlaminta, di Jesus at ding alagad na, mintala Capernaum, mintala king balenang Simon. At karin, disnande, ing katwangan ng babaeng Simon, masakit siya, malagnat siya. Nano pong gawa ng Jesus, kaniting masakit. Ken tutuking Domingo, isundo tayo po yung kakatamong pamagaral. Magbalik ko sana, makirandamdam, king amano na ng Diyos. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayapayang tuto, linalang King Banwat Yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkot, tinipaya karing mete, King Katlungaldo, sinubliang mebye, pepaytas si banwa, makalukluk wananing Diyos pang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti ban mukum karing mabye ang pang menga mate. Sasalpantaya ko King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie Alananga. Amen. pakamalang kong kapatad, makatipon takit iban pagmasusyan ding misteryo ning kakatang kaligtasan, manalangin taking Diyos ang mayupayng tutu, banikalat ni iting pagmulaning kanwanan, at biyaking mabilugayato, ngata mo pong makibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karinganggang mitagulaling king biera king Diyos, banyan tabayanan king kayang grasya, manatili lang parating tapat king karelang pangakonsagra, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kayapan pilatan daring bansa, ban king pangalutas, ding piyamanwan, ding sablang bansa, misaup-saup la king espiritu, ning pamitatambayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring masulong na edad, adaralan, pamagdili-dili, at ating kapansanan, balang manakit, pamatula, king lugudtang, mikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katangan makatipon keti, batang mabiyasang gumamit masalese karing bage, king kasalukuyan ay pagkalob ng Diyos kaya katamo, ban ang tabayanan doring kaya katang kaisipan, karing bage alanangga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwantamo ing sarilitang kapagnasan. O Ginoo, mananunasanan ding kalam mo sa upande ing manigapumong balayan. Tanggapan de sanang iba't king kekang kayapan, ing karelang kayadwanan, agpang king tangkam mo. Itingan puwadwan mi, king kapamilatan ng Kristo, Ginumi. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos, it pangmayupaing tutu. Tanggapan sa ning Ginuy ting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoong, ikatula mo sana ring regalong daralami king kekang altar, gawan mong sakramento ning kekaming kaligtasan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginu manatili ke kayo, At kaya ka antimoren, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Gino, pasalamatan tayong Diyos ag ginutamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karin. Oik pa Diyos king alananggat lubos mayupaya. At yuke kayong kaming pangatyo, pangimot at pangataw. King pamibiyabiyami aldoldo, daranasan ming kang lugod. King lugod mong tenam king meto yatu, binyenening kang anak ing banal espiritu. Bilang mumunang bunga ababiya garantiya, king akayabi mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming magkantang. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at bepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene karingkayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Bakanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanaku. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
Yang ining gaganakan mi o igpang, ing kamatayan at pangasubli ng mebiya ning anak mo, daraon mi kaya kaiting tinapining biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilo gayato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang obispo at pari, at magpari at magmadre, religyoso at religyosa, at ding sablang laiko, at ding mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at maninaing subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa naking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening mo na Birhen Maria duning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, igpang mayupayang tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Abe-abe, ni kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po ing panalangin na tiro na kakatamong ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kakang pakalulo,
Parati kaming may kabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manyanay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Ating kayo ay hindi kaya manggaman O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timorin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Paning Ginotang Jesucristo, ing makaibiye tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling wanlading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC, ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyatyo ring palad o gamat, para karetang yatanggap malyari tapong lukluk o siklod king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
Manalangin tamo. O Ginoo, pasignan mo kami kapamilatanan iting sao king kaming kaligtasan. Kapamilatanan iting Eucharistia, ipagkaloob mo king tunay kasalpantayanan ing alang patanat apanyulong king mabilugayato, itiadwan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Pangadyan tayo po'y Oratio Imperata. O mapamakalulong ampong mapagmalasakit ay pa, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi, adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal at tao. Adwan mingeni keka ing balikdan mo kaming mipnong lugod at yatchet me kaya kami ing makawulong mong gamat ing takot mi king sakit at kamatayan alilan mong kapanayan pasignangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mo laring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salilamo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. Ating gawan da iti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mo laring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyo lang karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulsalan din kaisipan at katawan. Pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyang nabiye, pagkalam mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayap ding sabla, at bang makasawop kami kareting mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Nikabyos kaming alang kasasagulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kamanalbalanan na induning Diyos. Emo sana pisawili ngaklis mi keka, king kakulangan mi, nonebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod. Ipanalangin mo kami. Luklo kayo po sagli for some announcement po. Mumuna pong dili ken daratang Martis, piyesta na po ning Candelaria, wausan tamo po
presentation of the Lord to the temple at mayaw siya pong Candelaria kanita ating pamamendisyon kandila. So ken pong Tuesday, Martis atin tamong misa 6:30 po ning abak. Please wear white and bring candles with paper drip catcher. Katlo po, February 3, Wednesday, 6:30 a.m. ya po yung misa, piyesta ng Saint Blaise, San Blas. Teta pong may bendisyon ang kandila, uling Saint Blaise, ya pong patron da rin ating masakit ken batal. Bendisyonan da kayo po batal, king kapamilatan da rin ang may bendisyon ang kandila. So, Miyerkules po ito. Kaibat, entrance examinations at the Mother of Good Counsel Seminary for the academic year 2021, all Saturdays of February, then pong applicants, junior and senior high school. Then naman keng college, all Saturdays of March. At in registration, magumpisa pong 7 a.m. Maganap in entrance exams, King High School Department, MGCS Audio Visual Room. At antimurin po, detang may bendisyon apalaspas, banwang metong adwan mila po kaya kayureta, kaibat sila banla, kaibat na po nita, itangabu, mabendisyon, ita po ing ibilita mo karing kaya kayong buntok. So, keng as Wednesday po, aliwan na itang dating kagawan tamo, kening kanwan, karin tamo bibili, ngeni ibili po keng buntok. Kalupan na pong bisya pambuking kalokan last year pagyawanan na ito. Ban kanita lang kontak, ne po, ibubudming makanyan, karing buntok yu. Nya, enako pa mo magpatwis buntok. Nereng babae po ta, pakabungkoyang makanyan. So, makanyan po yung titak muna naman po, ne? Uling gustong kengkanwan natin kontak. Kailangan po alang kontak, siyempre physical distancing ing maganap. Keng as Wednesday, ing misa tamo po 6, at lungabak at lungagat pa na po ng gangbengi, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m. Itanggat pa na po 3 p.m., 5 p.m., ang po ba pong 7 p.m. Kareng chapels, atin muna naman misa kay as Wednesday, alas 6 ng bengi, San Nicolas, ang po pa pong alas 6 King San Pablo Chapel. At ang timurin po, dening kakatamong Pisinjan Kandila Keni, ini pong metong Malakwanya, itang metong Mibilia po malapit keng Chapel of the Holy Eucharist. Kasi po sa saraming pisamban, nung pansinan niyo po, bubuklat mila na rening may crack, karening pader, gagawan tano po ring pader, then crack da, kilub ang po keng luwal. Busbusan la po rin, kaibat dinantalang palaman. So, lawin niyo po keta, bubusbusan dala, deng akwarang adobe, ila pong gamitan tamo nung atin tapamurin akwang adobe. Po? So, mange po, niya sa raming pisamban, deta nga liwa mag-visit la kasi keni, kabang magobrala po rin keni. Mange po niya sa raming pisamban, detang bisang maninding kandila, mayari po keni linipat bitang metong. Pero rin po nga liwa, neng benget yung pupunta. Deng bat may gobra o kaya may opisina, so hindi lang kandila, mga dila po keta, lakwan mitang metong nga candle stand niya po, nung nukalaman yung kandila. At katataw yan po, yung fundraising sale at the patio. At deta, sasaup lamon na nan po king kakatamong parokya. Kaya kayo man po, dakal at dakal salamat. Talakad tamo po para king final blessing,
Inginu manatiliya kaya kayo, At kaya ka ang temoren. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daw ni umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo ing hustong laot king bawat metong at metong, pakisabi mi po manatili tamo karing pwesto at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya katamo ing hustong dalanan paluwal king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog deng forms, king kawon ang makakabit lele daring pasbol. Dakala salamat po. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragon. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lang upisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat labing adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, o talnanding anggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Laro